betul kan aja na to bicara lino ya no masuk na to mamako ibali wi bange menjawab azan bahkan 2-3 pak doang ang ko to pak engka ko hadis sa uruntu maka dia ko bangi tawe nabaca hayyal al falah ibaca la ibali wi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabu laha da'watul haq itu la ibaca kadua pangkapat dongan ni mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa ki jolo Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qaimati sayidina Muhammadin wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad angka to dina tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai innaka la tukhliful mi'ad angka to dina pakai innaka la tukhliful mi'ad memang ada dua hadisnya. Ini manibawa ke kami tak pakai itu meki tambahin nakala tukhliful mi'at silahkan dia tambahi silahkan tidak masalah iya na rajamina maka dia nabita iya ko napigaw iya tu tahu itu o pangi tahu setiap mendengarkan azan jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sampayang ngewe narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan salat tahajud. Jadi situnganna ia sampayange marajin-rajin napakangka nareko taude na makanja tepat na pole ripong Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikenenge wat dingi mapitte tawe maka dasininna sampayange 5 waktu marajin tapakangka okuilalan na masigi maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasiddi sampayang dari 5 sholat yang ada, aja lalu nadita jamai secara berjamaah, utamanya di masjid, yang dari itu sampai subuh. Magai tidak usah kita terlalu jauh, tanya sampai subuh bawang, bahkan sampai sunnah rawatib, yolona sampai subuh, maka dia nabita rakaatanil fajri, khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakang sampai sunnah fajar iya tu sitongan na arae denang kana kada sampai subuh maka da metomi salatul fajar idi tomi tu ogi maka da sampai subuh nasaba idi istilahkan pakai subuh tapi sitongan na tu maka da metomi tu ko arae salat fajar jadi ro namasu adalah salat subuh. Sholat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha masarolabbi nayalino lololisa jadi sitongan na ia ko sampai sunnah subuh ki namode na tumilaw doang untuk kehidupan dunia dena tumilaw doang maka dalumo yang daleku aling kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita 2 rakaat sampai sunnah subuh masarolat bi inayalino lololisa jadi situngannya itu sampai sunnah subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia jadi makanya usahakan jangan tinggalkan itu tapi mega mematoji roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah atau dakwah aku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi kau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab napaka mal kesimpulan makada ina macai tau pandrita rioloh nasaba malom masaka ipat disengenna nasabari
na makibuaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama, maka dapat kui carana na ibagi waktu. Jadi rokok agama ya Pak Bu, angka waktu memang na patentu pun Allah Ta'ala, maka dia ko waktu makui aku makanja mujamai. Angka. Jadi dia na to mak buta taru maka siwing, ko tau mapahang, kega na barakna, ko to tama masigi. Kamanas sayero ang kaparenta sebelum tudangi koto pole bolaero pole saliwang ang kayasa sampajas sunat tetul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi ia sampajange nasuruangan nabitta untuk ipigau tapi angka nang kawattu na deni pigau iya tu angka nang kawattu deni pigau kega ia kok bangi tahu deni pigau itu tato bambi jolo dia tu tudang padahal wadingi masampaja pak wadingi masampaja ia kok bangi tahu wadingi masampaja tapi magai ia kok masampaja sunnah tetul masjiki ia kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na rekodeta sampajang tabali bi bangi. Jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy papisau apa makadai nabita siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir itu jaminan. Jadi namo matangat lebah korangi natako batawe tatutui magai bangkeroki nareko ya tu tapi kau dia tabali bi bangi padahal pada ibadah pada iya na tu na mega tahu pa akalan na minapake makasiwiyang di na iya na rupay makaraka muna tahu pandrita ina machi tahu pandrita riolo iya na ro malengi katatapa makadaya ko makuye apisaw ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing niga tahu maka da maja ko mangaji tahu maka kanja betongan ako tumak bila pahala luar biasa palay ko to kilala masigi luar biasa tapi magi ni papisaw na sabayase iya ro mangkalingit bangero na to mamakko betongan na aja na to bicara lino ya ro masuk na to mamakko ibali bi bange menjawab azan bahkan 2 telu pak doang ang ko to pak engka ko hadis sa uruntu maka daya ko bangi tawe na baca hayyal al falah ibaca la ibali bi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabu laha da'watul haq itulah baca kadua pangkepat dongan ni mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa ki jolo Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatul qaimati sayidina Muhammadin wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad angka to dina tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai innaka la tukhliful mi'ad angka to dina pakai innaka la tukhliful mi'ad memang ada 2 hadisnya ini manibawa ke kami tak pakai itu meki tambah innaka la tukhliful mi'ad silahkan dia tambahi silahkan tidak masalah iya na rojamina maka dia nabita iya ko napigau iya tu tahu itu kok bangi tahu setiap mendengarkan azan tak bagi ni tahu pandite maka dia mi kok bawa tu sampajang ya kok bangok ko mi HP ya aja nah itu tu kan apa kata tu tahu mala nada daring nada agasan panggil itu azan engka to mala nada panggil itu ayat-ayat Quran engka 2 telu tahu pandrita tahu kita tahu matika tahu pandita matika maka dia ron ada panggil ya kok ki HP aja na to pakai ayat aja na to pakai ayat nada panggil magai aja kam mana si polo de na latu ya roya si polo na baca tapa mo pasay itu polo nito nada panggil ta betul na ya kuna bel kita ya romoni biasa tong kapake ro misalnya maka da surah al-kausar napi maka da inna atay na tapa pasay ni itu jadi maka da aja lebih baik memilih yang lain tapi angka to maka da de na marigagah daripada elok danduk itu jadi mak dupa-dupa ya maka da mak dupa-dupa tu tapi aku tahu matika lebih baik tidak kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih pak
sampajange lagi, kotomelong mala dasar, kadangkala dia perhatikan kita maka angka su sampajang, ya ini lainnya. Madari dia perhatikan, kega termasuk na rekopura ki mas sampajangisa untuk pindah ke sholat tarwih, kangang kasampaja sunnah imon rinna isa itu. Mega tahu dia perhatikan iya. Padahal kotomelo marengki pahala, ya se ia palanna sampaja sunnah patan rakang imon rinna isa, na iya tarawewe. Namodo pulo rakatala. Ya se, karena sampaja sunnah imon rinna isa, dia adalah rawatib. Napa angka pasan na nabita, maka nigi mas sampaja patan rakang imon rinna isa, pada nareko mas sampayang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti kotomelo reke sampaja sunnah imon rinna isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat. Apa datu sa burakanna? Angka gamule jamayero sampajang apa datu sa burakanna? 20 lagi ko matarawi te mega mangilut tuna. Denul lemale apalagi ko tomakrana pada tu sapu. Napatandra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na pangulo ta Aisyah. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat Isya, rawatib moro na masuk, pasapina sampajang Isya, imon rin nami. Sesudah sholat Isya, makin nabita pada nareko mas sampaja ko patandrakang pada malam Lailatul Qadar. Ya jadi itu le kami pasisele kene makada ami pasisele ku sore mondri ila birangi sampaja sunnah patan rakangi mondri nesa naya sampaja sunnah tarawih walaupun dia sampai 20 rakaat. Kotomelo mak bicara keutamaan. Tapi aja tuh sih tak kada mas sampaja sunnah isaban api aja nawat tarawih wade. Itu jadi dia nak korok kata na betongan na mega mi tahu na capa ya sampajange kalau wi matarawih. Ina pura masam pajalan ngisa solo ni tudang tajang kita rawewe dia na jamai yana tu tahu rogi lada pada 4 rakaat ini maka dawe macipi-cipi apa je tu stas ko patan rakangi zaman na metode menre pertakole makalele tu sading to maka de masam paja sunah kung kani pertakole atau kani padaw magampang langsung apa tajama aja tetari tahaya pamulang. Rakaat pertama nasi barak, kedua tadi pengumpul langsung maka di rakaat ketiga pak ia tu sampai jasuna makero wadi langsung apa bahkan engkau runtuk ko hadisa Imam Bukhari nabita mas sampai jasuna patan rakai yolona loroe dena tari tahayya palawangan langsung ambil 4 rakaat. Laitana ibi nabita ko sahabat maka dawita ki mas sampai jasuna patan rakai yolona loroe maka dia nabita iya na waktu makan jalada nasabat tak buka pintu nalangie malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Ya na tunah kada to pandita makan jalada tu ipake milau doang sampai jasuna yolona sampai jaloroe sesudah asan duhur to maka dia mas sampai jasuna patan rakang napa ipake milau doang karena di situ Allah membuka pintu langit. Hadis Imam Bukhari. Jadi ini mani kami tak pakai toh itu kan may kamola lang. Kemudian angkat tu makalele matarawi tapi dia nawitir. Itu kata makalele kalele tiro maka dana pura matarawi pa dia nawitir riwa pa mani mama ko susuran dia nonro iya ko mawitir no ko bolana makanja tapi tomak deke pahala gare tomak deke pahala iya ko okoi bola tama witiri mak bere jamak moki ga de kega yase bere jamak enanya masa paja cedi dia asa paja cedi dia tu bere jamak bere jamak tu makanya nareko pura ki matarawe agangkul yang ita witiri maka dawai matako apa nih ya kau bicara tako aja nampak tatarawe awitiri bawa nih maka mana kau ustaz degaga jaminat tau matarawewe dicintai oleh Allah tapi ya witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah jaminannya makanya maka Nabi tak aja lalu nade ma witiri walau rakaatan namo sirakan maka dana melo kak mas sampaja pe mangustasia kuan nih nama dari komoto kama mama manna susubu masampaja tahajud na dia nama rigaga maka dana pura nama witiri dia nama rigaga iya minatnya ngina bitta ko akka dua ki mau witiri siwani
Makrami nabi talawit rani lapil lain. Denawat ditak beka dua tema witiri siwani. Makada wasang katau makada witiri patutu sampajang. Denaga sampajang imon rina. Alena itu makada. Itu bahanya alena mi itu makada. Makada mi nabi tak akhirkan witirmu nasaba natengi nabi ta mawitiri nareko pura ki mas sampajang mangaribi apa angka mau pasampajang isa. Pura pi mas sampajang isa ta witiri. Makadang kaga sahabat pigawi ternyata gustas semi ba macaramangi angka Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas ia na pura mas sampaja sunna isa langsung mawitiri talun rakang. Tapi motok matoi mas sampaja tahajud. Iya na riwayatkan aku nabi tak maka aja muak kedua mawitiri si bani. Mana sama guru langsung ako nabita. Nabita to papudangi langsung na isa to nabita kada mawitiri. Tapi ipodami makada aja na bek kedua mawitiri si wani. Mo to masampajang pa ni din naman ka. Jadi tania patutu na sampajangnya tu witiri layu usaha kami diambil di akhirnya, diakhirkan. Masuk na tania mengakhirkan sama salat. Tapi sampajak perlu. Apa denawat dito mawitiri. Koto pura mas sampajang mangaribi. Apa angka mo pa sampajang isa. Tapahan nih. Pangkat tu tahu deh sisang deh merajawa nasa deh ya na pura mawitiri tadi daga sampajang imon rina aja tuh napi mau sampaja sunah subuh. Ini makanya aja tuh kasus tuh makada angka kaya pe sampaja tahajud ko ramalangi wasa tarawih mi dia naga sampaja tahajud ko ramalangi makadai Aisyah iya ro sampajan na nabita denang kanaliwangi 10 rakana. Denang kanaliwangi 10 rakana sampai jam panina nabita tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat. Kaya sa 10 arua engkato hadesa makada denaliwangi 10 sidi. Engkato cara mana guru ta kemo inbeso wang kalingaru guru ta kali sidenre makada iya na ji Aisyah papangewangi tahu apa dua agak-agak na pau pada tapi liang ano na makare sampai jam panina nabi tadi nang kanali wong 10 sidi rakang jadi arua tambah telu to 10 sidi to iya engka to hade sana ay sama to pawi maka iya ro nabi ta ko sampai jam pani 10 telu rakana dia kan nalap bisa 10 sidi ko 10 telu nalap biar lau telu suri wi iya penjelasannya laong ka hadesa law runtuk maka daka iya na kapan na sileang hadesa nabit na pawe Aisyah angka tu na jama Muhammadiyah mi marepa jama iya witai di buka masjid Muhammadiyah deni jama iya komelo imat tarawe angka tu sampaja sunna na jama 2 rakang tapi degaga pangupuna pate hamina ja puna baca na perokok sampaja sunna pamanasang. Napaham mo sa pamanasang tanya latihang sampaja sunna pamanasang dega pangupuna pate hamina baca ya nalatu na patehe roko ni napake ya tu ko matarawi jadi ya rojolo na jama na pamatarawi jadi ya ro nabitta ko moto iko purai liu-liuro moto ina pirojo na jama de na tari pangupuna peroko ya naro nasa salat sunna miftahul lail pak buka sampai jam peni magina sa pak buka apa de pa na makan jala da pinat dinna betul kan daro betul kan ko de pa na makan jala da kang de pa na sa imbala da role mo na pura ko je tuliu magay jame jolo iya pamanasa de tari pangupu roko ni kulat tu ipatihai Muhammadiyah wita na tempat kang yoko sampai sunna tarawewe kalau di Muhammadiyah itu tapi desa kada makomana ga Muhammadiyah ang kadua telu masigi na pura runtuk apa iya ti apa dia upah aja mak guru kenro ku Muhammadiyah pak disangamo jadi iya mi ko makadaki tau makanja panapa melo ya pak disangan na ide tu na makura-kura tu pak disangan taruntu iya namo tu paboto kato pak disangan ku tu dia raja takkan ya na paboto dia na wadi ya mi ko meki mali mancaji guru na le na meta ciuri man rasa itu sakit macio boto iya ko dece tatai dece ya aja takkan latu hatta yaumil kiamah namo boto ja ko jame mati tatai maja aja takkan ustaz pawina namo ustaz pak guri ko maja ya aja tak ciuri kama kiro iya ko deceng jadi makomi mati itu agama aja na to mabela Abu Hurairah lagi okui belisi mak guru aga na guru ayak kursi aja takada deno memelo malai setan mana sana setan mana sana belisi pak guru ayak kursi Abu Hurairah
apa makade na ipudangnya burera tak tama ka aku kilala na guda ka Roma mo burera de nagaga tak buka jendela tak tutup pintu tak tutup tak kunci mana maginan katama ka tasel nga burera sa jadi ko cara mo tama natala cak mana to kagain man katama ko minaw ka Roma nasa iya ro kalabihan ko ya ulit tama ko de na tak buka kagay itu apa makade burera pak guru ini naro na pak laitik kangi makade belisi belo mo pak guru tapi sarak na lapas nga aja metik nga pak pura ni nasakira ngo ko to tian na yaro onra karoma saka pura ni nasakira nasa de meka bawa kalau kona bita pade ni sagi makade belisi lopo aja pale iya na kada de meka bawa kalau kona bita nasa ide lau pak guru ko agawat di mubaca na de ulit tamay kilala makade burera ya to ko mo pak guru mo ka ula pasak ko nasang baca ayat kursi iblis ima to pak guru ni padahal nabi ta makana baca ayat kursi supaya dia utama na season ni lapor ko nabi ta la masa baca subuh na kana bita kana sa tamu mo burera ni sa memang nabi ta agana sa tamu mo makade burera we majanci ka makrame ka bawa lo si runtu idi pura ni wasakira ngok palirion na podama makrame ko cara ku tama na dia tak buka ya tu jendela si bapinte makade burera ya ko mo pak guru ka lo lapas ako dia ti ko ko nabita pak minta ulah na si runtu nabita pak deni sanya burera makade belisi ni asa mikrani gaji tomato minau ka Roma ibelisi mata petau jadi aja mau mata pala dah kau nggak tahu maka dah tahu ya ibelisi kama jadi mama dari kutu to mak balu bepi batai apa tulian ke kacing-kacing au konroge mak balu ibelisi je ya tu mata patau pak tulian nanti empai ada tolong masa pajang itu jadi dia timoki tapi dia toga apa ko baranti jadi makanya lai pak guru kada baca ya kamu baca ya dia ulet tamai agana sanabita mapamulai Nabi Adam na balle di nang kena bicara tongang iya tu tahu itu lima bele tapi napan na tu dia nak bele itu kali juga jadi makanya Nabi na budangnya burer napan na tu dia nak bele kok tongang iya tu ya kong kagak mau baca mu iya tu dia na tama makanya burer ni gaya ya Rasulullah makanya Nabi ya iya nanti beli sih apa makanya burer iya naro jadi itu nanali sahabat jadi ro ilmu na Abu Hurairah ya naro makada na isangi makada na pagurungan itu nabita makada ya kumututu jendelamu mututu pintumu baca ya kursi oh makai garupa na napau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendela nasa mututu bempa mu baca ya kursi mututu yanre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokoknya ya nang kabempa ko may aga ko may anuwat ding non roijing baca ya ro lamari mututu baca aja na tamay ibelisi betongan na usahakan aja na sa may setan apa ya tori baca na tatutu na dia na tama yan na to na makai ka iyo ko ki hadesa iya meron na po makada jendela si bawa pintu itu tu korewengi ibaca supaya jan tama setange pak ya tu setange pak ya natate 5 na liwa maka susuran ni yan ang kanana makaralarak komelo mangaribi setato ya tu apa makada inabita komelo ilabu matanas so suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasoy sa liwa macule suruh tama ilacak ni tagakmu tutup ni jendelamu onron na najingnya tu masuk yan tu ampa ya tete masampaja ko melabu matanas we kumacala ni matanas we dinawa dito masampaja ko tu masikiri mani nateg na dito masampaja apa ya sangi tanduk setan kuni tu jinge masumanang setange masumanang masompa apa matasomi na sompa yan tu niya sa tanduk setan dinawat dingiya tu pak jadi ako yan tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay lasa je mega ko tu polena jadi na melo na labu matanda so tutu di ko tomak balu itutu ni aja na tuli makada yamapa aja na pura natoro dale pongala taala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pake maka kanja pak makada Sayyidina Ali hais na mo ukuliman na te ko dale ku tak din na to de na jaji nanre ya ko dale ku me mana pura natoro pongala taala ale na patati ka to pamalaika na suruh mantra de na mungkin salantara iya ko tim sukses madari salantara iya ko malaikat de na mungkin na ita bolat tanya to patugala na tay makareso niya le dale tani aja takara bo magala ya no makareso pay sogi tani kini gala na tay makareso na sogi de na gatayoli sogi patasi na to hatangaban ni sigan ruso mapangarok-ngarok dega tite manana madari pole na pa de na kana na bengkele ka motor ina mero menre takanchito ni motor ya ko wata man ha isina dega karutas sipi kululak di
natungka bawa mi bata weje deh mapangaring-aring o kilo na masigi tapi dito ka kumaranti di ka o kumimero kampon na to makanja mana patasyo ko ba isa masigi jadi kini galay makarasi kipadong ay de na di na kada po ngalatala waling idali to milodong dito na kada waling idali to makalay makareso de iya kini padong mo ni pasogi te pa na di na gagustas mamotoro makapra lutumanan ni kini Pak Dongan na ustaz ya susumilo dong. Ikaw mabicara Pak Dongan itu, jadi tak ada Pak Dongan. Iya na haro madari tak kejana-jana. Kalau ka madawa ko Papua, kalau ka madawa ko sa liwa provinsi, madari ang kataw lolo nasa pa ustaz, agay baca-baca na dito sogi, lima ni otona. Na kunanya tamutan na yan na mamotor umiyate. Na lima ni ato to, may kuna kung kinanite, malaikat na michawa. Maka naman yan nagkakukutubilo pa daw kagasogiran na mamotor, nuti ko lima ni otong na napay mamotor ustaz ito. Jadi tapi ipaguro, apa ya kamana barakaki, betul na. Kanya pa dogang ya, aja tak kada milodome. Na di pa na to jaji na patan to dali po ang alatala. Di pa na to jaji. Ina to ampay ang kami ititi po ko to sogie, alay na pamaling ito kasi siya. Iya. Cuma carana tiana tu nai suruki masidak kai suruki masumba maka nabita as-sadaqah tu tada faul bala betungan itu pasidak na tola balai aja nakan na musibah mas na pamasu palu raga baca masidak kam polo lahar na to nam dupai napa itu masu mana sila foto na dali na bengkele melona ba ngere maloli sulo rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk manda di Papura maka suli alin ni tasira tu sebulan di tasige juta ni nabe paja lasa tahu seke ya tu nama kana bita dau marda kum bisadaka burai wila sabu na sabapa sidaka maka nama je pia umalasa stasan tu lima sidaka moka olengi itu nule pasusudosa jadi aku to malasa jan tapakada pasawi po aja kada ki po iya ku iya na sabay dosa na usa sabaru malasa tapacingi dosaku napatapasaulas aku mapacipi po apa bisa maka dia ko po karena kasalahanku tak dampain kasalahanku tapi kalau untuk menambah keimanan talinga asa baraka muloy aja tapak kada pasawi po maga manaji apura si mapat diutuku mangilu sila ka oh dari kipak itu jadi kadang-kala kita itu jadi syukuruki jadi makanya ubasangi jadi kehidupan begitu Pak tak berengi jadi tuh gaga tahu magala masjidak apalagi ko ramalang iya apalagi ko aga jerosan lalu Lailatul Qadar di aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar mama gampai lolong Lailatul Qadar maka dapat ko carana laubani mak bere jama sampai jangissa napa mak bere jama atau sampai subuh maka dia nabi tanigi man sholat lisabil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail pada ko mas sampajang si pulwani iya ko mas sampajang subuh bere jama pada ko mas sampajang si wani bujur na mana satu talolongan laubani mas sampajang isya napa mas sampajang subuh bere jama mana sanita lolongan namun dia tak tarawe ang kanado manasa talolongan napa masumba wani-wani ta 10 sabu manasa talolongan kinroti amelo na dia taruntui iya ko mapamulay si di ramalala to 20 si rama to tasumba ta 10 sabu manasa taruntu natanay sa liwan na ulan ramalan on Lailatul Qadar ilalan nami ini magamba to maka dai halangan po kaya ustaz di ulo masigi na dia na marigaga ko halangan aja na talo masigi di tatakirigang itu pamiga to nasa din to masumba to halangan na din ya tete masumba to halangan ya temi masampajang itu titip ni itu tapi aja to sita kada sampai ada lagi imang panguruse 30 sapu sa tepi wani-wani si sapu bapak di ulu malaikat itu saya pura nak bere napai may tapu asidak kaki makanya aku subuh tala subuh sidak ka subuh apalagi macam panitia maka raja kota amal na panomoge rupa na selesai ramalan dia benar iya pegang gaya aja ta maseke na dega ga tau pa masidak ka kasiasi dega kata sapan garo ko baranti tau magalae masidak kan ka kasiasi de nasaba nabi ta makara dega ga tau pakere nasaba pasidak ka apa iya kolak di mo bereng tatak ko na parewang po Allah taala na nisa po Allah taala makada iya hataku macce magala apa mempay tau iya le to liya le niya to iyo po ko makaikat di maka dawe ne apo jo ustaz mako macipi-cipi meti dia engka je keluarga kasi anak-anak masih sekolah butuh to na magampa mo to kumelo kilolongan ngapala air galas bawa no ko total ditalo dose tatilo masigi ya natarawe te tabagi ni ento ari kita pakai te mapabuka dia naman igaga pa namo air galas mi maka da siya kami to pala matandre pala neto ci di neto to ipabuka malolongan ya pala ko to pahalane to maka untuk umronya man nakipabuka ite
Tapi aja to siya takari ada may pabuka ya ale matu apalaku deni ala ya lembi bonus ya to mapabuka ya. Yan tu ampay tapos at mapabuka ko ani giliran na yano mapabuka. Demi jetu nakada panitia giliran na yano lolong nga pala po sa siko giliran na yano apol demi na pawi mako to. Ni kapo to kita puasa na nasa uya sinatuju. Oh, para kan makataw dari kina. Jadi kaya ko do lo inasa uya akadua ya nu cicam mi. Iya ko de na mariga makoli-koli. Iya, dia nomor gaga. Aja ta maselam nang kanalengi po ngalata. Iya to maseke pasu itu maseke to masuk poli dale itu. Nah naisa malaika maka dia siwa di bawah. Naisa pak. Jadi ini kuncinya dalam kehidupan. Iya ramalapa lai kali 70 tu ibadah tasi dia ibadah. Jadi on nak sampai subuta itu setara dengan 70 hari. Iya. Setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na ramala de, iya mikulalan na ramala. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi iya tuh hitungan na koma puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Yan na to ampay kung kataw rusa ay puasan na ko ramalangi. Madodo lada kamay pole galungi. Nataparewa na say madodo ni kumaki. Narusa puasan na. Namo na sili isaliwan na ramalang. De tochi di denun le pada lalan na uran ramalang nasaba ya ko kilalan na ramalang ikali 70 ko isaliwan na de. Yan na to nakada nabita. Namo mutolay de to na pada. Dia nilai pada sa si direkeng, tapi nilainya di sisi Allah dia na pada. Jadi itu sampai tak gangkul yang lalu mah puasa, pak itu puasa itu mata pak mioli, ternyata mau watang. Pak makai gak tahu gon rumah raja badan apa tadi 10 mengalani, sawaya rakon ni, do angkat to mata kasih we doro namo jokana tam masagala to, najirin rimania jena tapi we gala apa mah puasa pak tepat na punai. Iya, makanya makadami tu ya ayyuhalladzina amanu sini na tau matapa apa ya ko to matapa maringa mapuasa nama manre tawe na sanre mo koy ko o poy di sesade yan ako tawano na say naisapung makare sinasa na semua tu pung dia agak dia nisangi pung na iko yanon roy jadi kecuali memang dalam keadaan terdesak nah itu. Jadi aja to sita pas salat dai makada taro nak mati ko mapuasa mo ay de nako. Iya de nako roga mai. Pada mi ko to masampaja nang katau jaga to 5 dempa ade lalo ko ha. Aja mon ro ko to teto. Ang katau to nasa mati sahi mo to dia mati salah mo. Apa mo isang salah ibian rongi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah. Mau itu ampai makai kapak. De na to manre de gaga andre runtu na bawi na subawi mani bawang na de na gaga wat di andre leng. Tandre, apa maka de mati kak aku dewanri demi menyelamatkan nyawa Andre tapi aja tuh si tak ada takalamoy naikan rusuk talupan deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja tuh si maka de takalamoy itu pak ya tuh bahasa takala bahaya tuh mak bagai nasi dos si teh nasa takalamoy nala 2 setan itu nangka maka de takalamoy itu bahaya makanya saya wasiatkan dan jaga ini cuma ang kami tu tahu pak, dia na perhatikan angka hadesa na nabi taman akal al haram. Siapa yang makan makanan lantuk balu salat wadu arba'ina yauman mania. Ni gini kita manre andre harap 40 sona 40 ni na itola ibadah. Iya bahaya. Tapares selalu andre ko bolata. Idi bapak-bapak pak galunge lau kamaki galunge tite talo iti. Na parewat na idadda. Na ipake manre subuh dia agak 40 sona na jemu puasa itu iya jalalo ta capa ka manu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandresu gitu kake nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai iya ko di mandre dena halala kecuali ta sapa ya rumah kada kega iti matalo nampata sapa punana tapodan ni maka daye angka iti ta polo koro diga gaiti lenna angka talo na angka talo na lawite ya ko maka day tala ni halala di yang mikuti bangin apa kada daripada nandreso ini nato na jemu apalagi ko nalay bayneta na bauluy napaipake deje gaga 40 sona naliwa nga sola para tulisi jemu mopi apa 40 sona nuharang hati-hati ki makay ka tupa makay ka
Hati-hati ki guru sekolah. Korang malangi law mapak guru. Te sirapi na law sekolah. Tati dua rewa ni law balada matindro. Sisa na matarima gaji na tarima manang. Harat to ya to. Yan na to konan raya na ay gimpe. Deje na may podangan na. Suros tas warung deje na may mainga. Sidin no tas yang kamana ni Pak Baru na de may jay. Bek ko charana. Nanu gimpe nandre. Di may madecing. Makotiha. Bayi de chay podangan na. Warampara de ni sakaki makoto. Pak mapanin ni abita to si baliye. Ini? O tangkoli. Aga sana. Iya, panen ni iya ko pakanyaki sakka na pa. Iya na sakka na de nasu tatak makasolang. Na carepa. Apa iya ko carepa de nasu tatak na solangi. Yan ang kagagayan rirolo carepa. Apa makri pasui sakka na namapacing. Isa mo kapahagi. Pasui sakka na namapacing. Betungan na iya ko laga. Iya tu mapacing monroy. Berarti carepa na talaga. Itu sampai dicarepa dia tu na mega. 2,5 mi. Mega pa. Iya, iya ko AC makoro 5%, apa ya kereso mana mo? Yo po biasa ko nakan 10% ko tada hujang, laita na to ngamin apa itay-itay, ya mako ko makomporo dito we makapote gato nasa matchato atus ta si makdi kinatanyali masak tacak po na makomporo. Chato atu nasa reki siko perse de upo dami, tapi tataja mo iya upa-upa, iya magalu matoka, ang kagalu ko macawe. Magalu nga ang katogalu ko pinano. Ya kalau kak galung elo po dami to kada salama ko menre pa sakka no me katu aja ang katu na sikola me manre ya ko manre baloy lo po da baloy kada aja manre pa ang katu pun na to lo po dami to kada aja manre ya manre to katu tau de nanre to pa ang katawana nya to dito nga alhamdulillah baraka dan ang kali ka pa baloy maka de no di andre bala dito lo po da ba kada lo bano sapa ko rode na kabajasa ka bukan rusu ye aja na ya tu jama po dami dito wa kada lo manre se na yan maka nama ya upura wajah sakada itu jaga ini ide beto pak namo api de to na melo mandre gagay ko makanya pasidakana yana to nabi Ibrahim na bawang ipalin na kanyan roko bainena ina toli na sidakanya ko to kasiyasiya jolo muli to kasiyasi na si bawangin mandre laituno api nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanino kilalan napi na denan re api madaga marigaga ulina na sabang magi sinin nanre de tamay mancaji juga ko atakalena anu puramane sidakang namo api de to na melo mandre na tuno api memang tapi sifat na api matuno na cabuk ko Allah taala ina to ampai kong katong makanya pasidakana lalo mi api ko kibolana de nanre itu dan itu sudah banyak terjadi iya to ako de na makanya sakka na de bali bolay mi matuno ropo na lette na ropo memang ko lagay charepana kagad itu pak jita pakanyaki aja na masola panapah pak cinampa tu ko melo ko Allah taala pak kasolang si dia gaga na pak macarepana monro manci pasatilo kidi makaraja ta sambara mala sakka de kamata barha mala talatoi manci carepa tu pak mega tu tau maka majasak kata alena na parikantongi iya nasa iya je berhak to anak yatim pak de di gambok na pada lumuruk nan di pulau na yatim mana muat ko baku itu jadi ke ketoriwan di SMS ka nasa we malah salasa ka nasa mapat di ariwiku banana ngapo karu saya puasa ku dak maga memang merusa nasa malasa ka dak dana malasa sana te kompat di derivina mapat di binasa ngi maka da sidin to malasa ma dosa puasa dak bakundru to pakalan mero mana ka mero saya puasa na rivina mi mapat di tak tanyala sama aku itu suruh mak dosa ka puasa jadi makala ka to karo tawe mangkali nga cara mana pasilap po mami maka da na wajib puasa to malasa nasa mapat di rivi ku itu wajahnya pada kadade tapat taru puasa atau tanda maku itu madusa ke puasa na popoda makade ku masam pajasuna subuh kita baca alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua insyaallah barakahnya itu dia kan naki lasa-lasa itu di buku di utu aga ko insyaallah mabela itu jadi aku masam pajasuna subuh alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua insyaallah dia ku ya rumandari mangilungi lutu na yamutu tapan nanunga tak dingin itu barakai po ngala ta nggih tapalamu ya roto. Oh iya alhamdulillah aja tuh saya tak ada alam nasar. Allahu Akbar. Itu jadi baca surah Al-Insyirah kemudian alam tarakaipa. Saya kira iya no pengolongan Bapak Ibu sekalian mamagi-magi napa barakai pong Allah taala. Kita usahakan kasiwengi bekanjaki ibadata selama bulan Ramadan. Pak to mau Pak kuidapi ramalapya mang. Ya kuna lemoki kesempatan pong Allah taala ya bonus nalengi nabi teh bulan ini adalah bulan bonus. Pak dia itu nama lampi umur utama kami nabi tegang kami 60 nabi 70 ya kong ke keluarga tamati kona dapi na 60 atau umur aja tahu malah ada masalah pak pangubi na meto nabi tayo tu nilaw meto aja nama lampi ada umur nama aja na pado mama dulu na dapi sira ratu na tau sisa butong
Idi 60 na 70. Maka namagay, mitaw inabita ko makigwa dosa na to metalada. Baik kong kapaboto nan 60 na tangumuro na dito to na metaboto. Kalimatan repata pulo tau boto na pa aja. Iya manako sisa butang ngumuro na pa boto Muhammad eta pagaboto. Tu mangingimi tay cia mate. Ito yun na rampay nilaw na bitaja na marampe. Ito na tu nilawin na palapi-lapi amala madicing. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliah ngi ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah. Iya. Jadi Pak, itu kurang malangi menyamaringa-ringa jama-jama mangaji magampang, mas sampaja magampang, panu-panu tu masih gie biasa kurang malangi. Apa cidi maniyewa, napas sumani, apa purani asakira setang. Iya sakira meti, maka meti nabita, lai buka pintu na suruga, itu tuh pintu na neraka, jin setan itu diikat. Jadi itu ampai Pak, maringa lo mas sampaja subuh, maringa lo magi cidi mani napas sumani yewa. Iya maka remaja penang katau madosa mo postas kurang malangi kamu perlu macandri magi, tanyana setangnya tuh. Aja tak ada setang macam itu setang itu maka puranya sakit untuk dia apa pemusalahkan itu dan nafas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan. Nah setangnya pura sakit sampai meringan mana meringan mengaji meringan maga tapi itu nalaba ramalangnya matu ai mega di tatutu pemas tatutu ni korana nalapi ni sujadana di mana gak tamah rewa si pe menolok deh gitu apa mage lepas si setangnya maka ada si pakasuasu tuh makanya tak usahakan minta kepada Allah supaya istiqamah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.